Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve li's-salihin. Ve eşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve azimina habibina Muhammed Resulullah addel emanete ve bellegar risalete ve nasahal umme salavatullah aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Sümme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Su'ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyün nas afdal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraldı, peygamberden soraştı. Adamların en жақсы afzel adam kim dedi. Kale peygamber etti, kullu mahmumul kalb ve sadukul lisan. Tili daim çinçildi söylegen dedi. Mahmumul kalb degendi sahabalar düşünmey kaldı. Kale sadukul lisan, o peygamber çinçildi kalp söylегенді bilemiz dedi. Biroq mahmumul kalb degen sözdü düşünmey kaldık dedi. Kale peygamber, al huwa at-taqi, Kudaydan korkkan. An-naqi, jüregi taza. La isma fihi, jüreginde bir günah yok. Ve la bagya, biröge düşmanlığı yok. Ve la gilla, biröge jek körüsü yok. Ve la hasada, kızganusu yok. Jüregi taza adam dedi. Allah Teala'ga en süyüktü insan, tili çinçil söylegen, jüreginde kör albastı, kızganu, jek körü degen nersesi yok. Jüregi taza, takvadar adam dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, maşallah takva meselesi de selde menen uzun giyinip maşallah öte takva olup görünüğü mümkün. Biroq Allah tabaraka bizin sırtkı kelbetimizge karabaydı. Allah bizin jasagan amalga jürөгүбүзгө karaydı. Bendege жақсы көрүнүү үчүн дайым күзгө көрүнүү аракет кыласың. Шылдың болбойын, күлкү болбойын деп. Biroq Allah Taala карай турган jürөгүбүзгө bir назар таштадыкпы? Жүрөктө кошнага болгон, досубузга болгон, кесиптешибизге болгон, жамаатыбызга болгон, элибизге болгон жүрөгүбүздүн тазалыгына bir көңүл буралчы. Урматтуу мусулман bir тууганым, Allah Tebarek ve Teala Madina Munavvaralıktır ansarlar. Mekke'den köçü barganı muhacir köçücüler deydi. Allah Tebarek ve Teala ansarlardı maktaganda Kur'an'da. Yuhibbune men hacera ileyhim. Madinalıklar, mu'minlar özlerine hicrat kılıp din için, iman için köçüp gelgenlerdi жақсы көрüşödü. Bugün kelip alıp şardı basıp aldın aranday mınday. Yok, hurmatlı Müslüman, köçüp gelgen al jırgagandan жылкычы болгон жок. Madinadan, Mekke'den Madinaga köçüp gelgenler ne kıladı eken? Yuhibbune men hacera ileyhim. Madinaga köçüp gelgenler жақсы көрödü. Ve la yecidune fi sudurim haceten mimma utu. Jana alarga berilgen oljo sebepti jüröktöründe kör albastыk sezimi jok. Madinalıklardan eken? Түндүктүк жигиттер түштүктүктөргө жүрөгүндө көрө албастык эмес жок. Аларга бир өзгөчө Кудай Таала берген нерсеси көрө албастык кызгануу жок. Ва юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса, өздөрүнө жетишпей турган кезде да аларды өздөрүнөн жогору коюш. Ва юсируна ала анфусихим. Madinalıklar өздөрү кыйналып турса да көчүп келгендерди жогорураак коёт. Ушулар жакшыраак кийсе, ушулар жакшыраак жесе, ушулардын курсагы тойсо деп Madinalıklar Mekkeliklerge emне кылат экен? Өздөрүгө жетишпей турган кезде да аларга көчүп келгендерди жогору коюшат. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kim nafsinin sugalактыгын, соргоктугун дана сактанса, dal oşol gana adamlar жеңишке жетиптир, бейишилер дейт. Nafsın kelip senin rızkыңды жеп койгон жок бирөө. Sen kiye turgan nerseni kiyip algan yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, kim nafsının sugalактыгын, kör albastыгын жеңсе, oşol adamlar жеңишке жеткен bolup. Haşr suresi 9. ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bugünkü temamız akilil hasanat, sooptordu jep jok kıluvçu. Gürüçkö түшкөн mite kurt emes. Бұл sooptordu jep jok kıla turgan masele jönündө süйлөшөбүz. Hurmatlı Müslüman, bugün Kudayıma şükür kızganуу деген söz. Birөө senin akыңды alıp koydu bu. Allah Tebaraka bergeni. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah yolunda süyüktüler. Bugün kedi aytабыз, zamandın katты oorulardan birөөsü rak deybiz, başka deybiz, ha? Biroq oşo zamandagı har bir adamga jetip жаткан bir mikrop je bolbosun virus, ooru adam balasına jetken ooru jönündө süйлөшөбүz. Bul musulmandardын soopторун talkalap jok kılat. Otundu kүйüp,
küygüzüp jok kılgan, kül kılgan siyaqtуу adamdardын соопторун талкалап жок кылуучу нерсе. Кайсы бир инсандын жүрөгүнө жетсе, ал инсандын сооптору намазынан, орозосунан, зекетинен бир пайда болбой калат. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарaka ва таала баарыбыздын жүрөгүбүздү көрө албастыктан, кызгануудан, жек көрүүдөн сактаган болсун. Бул жумадагы баяныбыз ал-хасидун, кызгануучулар. Кызгануучулар Аллах Тааланын ниматына каршыларлар. Жараткан Аллах табарaka бирөөгө жакшыраак жумуш берди, рызык берди. Sen ага кызганган жоксуң, кошунаңа же кесиптешиңе. Sen Алланын бергенине кызганып атасың. Аллах Тааланын тагдырына каршы чыгып атасың. Алар эмне дейт? Бирөө жумушка орногон кезде, бирөө байлыкка жеткен кезде, бирөөдүн ден соолугу чың болгон кезде акыбалымдай асман карап, "Ey Кудайым, сен эмнеге буга бердиң, мага беришиң керек эле" дегендей. Неге ага берип атасың? Sen Allah Taala'nın. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Em yahsudunen nase ala ma atahumullah min fadlih." Je bolboso adamlarga, musulmanlarga Allah bergen fazilet, artıkçılıkты көрө албай жатышабы дейт. Em yahsuduna ala'l nase. Em yahsudunen nase ala ma atahumullah min fadlih. Allah Taala özünün faziletinen biröөлөргө бергенди ал көрө албай жатабы? Faqad atayna ala İbrahim'e kitabe vel hikmete. Biz İbrahim'in üylösüne kitaptı, peygamberlikti, sünnetти, danışmanlıktı. Ve atayna mülken azime. Jana İbrahim'in urpaklarına çok mülk bergenmiz. Nisa suresi 54. ayet. Урматтуу мусулман бир тууганым, көрө албастык бул жүрөккө жеткен жаман нерсе экен. Эмнеге бул темага токтолуп жатам? Ыйык Рамазан айыга келип жатабыз. Рамазан айыга урматтуу мусулман бир тууганым, даярдык жүрөгүбүздү тазалоо менен, ниетибизди тазалоо менен. Көрө албагандар бирөөгө Аллах табарaka соодасында жүрүшсө, же жакшы машинеге жетсе, же жакшы кийимге жетсе, же бирөөдүн ден соолугуна, же болбосо бирөөдүн ичип жеген тамак ашына, же бирөөдүн жакшынакай аялына, же бирөөдүн жакшынакай балдарына, же бирөөдүн үйүндө бейпилдикке кызгана берет. Эмнеге мындай? Al-bakhilu yebkhalu bimalihi. Saraң адам, жадный адам өзүнүн малы менен сараңдык кылат. Бакыл адам не кылат экен? Өзүнүн малын бирөөгө берип келбейт. Wal hasud, алай кызганган адам андан жаманыраак. Эмне үчүн? Алланын ниматына кызганат ал. Бакыл адам өзүнүн байлыгына кызгана турган болсо, бакыл адам, көрө албаган адам, кызгануучу Алланын ниматына кызганат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: "İza ra'a ahadukum min nefsi aw malihi aw akhihi ma yu'jibuhu." Sizlerden biröğüңөр özüңөргө мындай жагымдуу нерсени көрүп калдыңар. Машалла, ден соолугуң чың, 5-6 айдан бери оорубайсың, чың жүрөсүң, а? Же өзүңнүн малың машалла соодаң болуп атат. Койлоруң көбөйүп баратат, башка болуп атат. Же бир кошунаңдын, же бир тууганыңдын өнүп өсүп баратканын көрүп атасың, сага жагып атат. فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ Ey Kudayım barakasın bersin de dua kılgıla. فَاِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ Elbette köz tüyü bu çındık deydi. Közün tiyip kalmasın, ne de kılıp Kudayım berekesin bergin. Maşallah Kudayım desi oğluma bereke vergin, üy bilöme bereke vergin, malı mülküme bereke vergin, koşunamdın uşa önügüsüne bereke vergin. فَاِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ Peygamber ayet elbette köz çındık deydi. Abu Lays Samarkandi degen Samarkandık Abu Lays degen alım ötkün. Mınday deydi: "Yasil ila 5 uqubat qabla an yasil hasaduhu ila al-mahsud." Kızgangan adamdın kızganıcı kızgangana jetpesden murda kızganıuçuga 5 bale jetet deydi. Birincisi, gam la yanqati. Keçeyi күндүз кутулбаган кайгы. Эмне болду экен? Эмнеге өнүп атат? Эмне бай болуп атат? Эмне машина алып атат? Эмне gam. Ekincisi, musibet la yujar aleyha. Bul günü, bирок сага сооп жок. Günü. Üçüncüsü, mazammat la yuhmad aleyha. Буга сага эч кимден мактоо укпайсың. Төртүнчүсү сага турап, Аллах Тааланын газабы. Бешинчиси, сага ийгилик эшиктери бекилет. Өзүңдө ийгилик болбойт. Kullun nas yastati an urdi illa al-hasid. Бардык адамды разы кылса болот дейт.
Biroq kızgangan adamды razı kılуу mümkün emes deydi. Fa innahu la yardi illa zawaluhu. Kızgangan adam kaçan razı bolat? Senin malın ölüp jok bolsa, senin maşinen kırsıka jetse, senin üyün kүйüp ketse, soğudan jürübey bankrot bolsaң, oşonda al razı bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh el innel ayne la tudkhilul cemalel qidra. Adamdın közü töөнü kazanga düşüret. Varraculal kabra adamdı mürzöge düşürüp koyet deydi. Köz çındık bulur batı Müslüman bir toğan. Közden ehtiyat boluş gerek. İsbir ala madadul hasudi fe inne sabraka qatiluh. Kızganganın kızganışına sabır kılgın fe inne sabraka qatiluh. Sen sabır kılıp köngül burbasan kızgangan adamda oşol jok kılat. An-naru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluhu. Janıp jatkan otko, otun salbasan özü kүйüp kül bolgon siyaktı. Kızgangan adamga köngül burbaysın. Al özünün mayına özü qorulup kalat. Hurmatlı Müslüman bir toğan Peygamber la tahasadu o ümmetim birbirine hasad kılıp kızganba ve la tabagadu birbiringdi jaman körbe jek körbe ve la tajassasu biring andıp tınçılık kılbagıla ve kunu ibadallah ihvana Allah'ın yolunda bir tuğan agayını bolgula. Agayını kaçan? Ağaң ийгиликке жетип атса, жумушка орнотса, кызганасың ба? Кудайыма шүгүр, байкем мындай болду дейсиң. Пайгамбар айтат: "Ва куни ибадаллахи ихвана", Аллахтын жолунда бир туган болгула. Аллах табарак ва таала бирөөгө ийгилик берсе, пайгамбар айтат: "Не деге? Факул Аллах язидеке мин ни'амихи", Кудайым берген ниматынан сага да ашыкча бере берсин деш керек экен. Кудайым берген ниматын ашыкча кылсын. İyilikке жеткен адам сенин акыңды алдыбы? Бирөөдүн ден соолугу сенин ден соолугуңду кемейтип коебу? Бирөөдүн бактылуулугу сенин бактылуулуңду алып коебу? Бирөөдүн ийгилиги сенин ийгилигиңди алып коебу? Ahum yuqsimuna rahmeta rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Ahum yuqsimuna rahmeta rabbik. Rabbinin saga bergen merimin, rayımın oşolor bölüşöbü deydi. Jok, андай эмес. Nahnu qasamna baynahum. Allah Taala aytат, аларга рызкын, ден соолугун, бала чакасын биз бөлдүк. Baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Jok, андай эмес. Алардын дүйнөдө жашоодогу özara tirikçilik rızklarını da biz böldük deydi. Kim bölüptür? Allah Teala bölgün. Oşonluktan hurmatlı Müslüman bize keremetli Kur'an-ı Kerim 114 sureden turadi. Qancha sure? Ya. 114 sure. Kur'an-ı Kerim 114 sure. En akırkı 113. sure Falak suresi. Barız okuyuz. Kul a'udhu bi rabbil falak. Namazda okuyuz. Kul a'udhu bi rabbil falak. Min şerri ma halak. Ayt o Muhammed. Tаңдын Rabbisinden korgoo tileyim. Tаңды jaratkan Allah'tan yardım surayım, meni korgogun dedi. Taң жүрdü. Kul a'udhu bi rabbil falak. Tаңды jaratkan Allah Taala'dan korgoo tileyim. Min şerri ma halak. Neden korgoo? Özü jaratkan ziyandı nerselerden jamandığına meni saktolsun surayım. Ve min şerri gasiqin iza vaqab. Kaptap kirgen uçurdağı karangı tündün jamandığından meni saktolsun surayım. Tünde bolgon jamandıklardan. Ve min şerri neffasati fil uqad. Tüyündörge dem salıngan sıyqırçılardan jamandığından. Köz açıklardan sıyqırçılardan tüyüngö bant dep koyut. Tüyüngö salgan jamandığından. Ve min şerri hasidin iza hasad. Suğun artkan uçurda kör albagan kişinin jamandığından, kızgangandığından sakta. Ne için 113. sure bunday? Keremetli Kur'an barıgını okup, seger biröөгө kızganıçыңды taştabasan, bari beker. Allah tabarak ve teala min şerri hasidin iza hasad, kızgangan adamdın kızganıçından sakta. Ve min şerri hasidin iza hasad, suğun artkan, uçurda kör albagan kişinin jamandığından sakta. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kızganуу деген nerse jer betindegi en birinci günü jaratkan Allah tabarak ve taala adam atabızdı jaratıp bardık periştelerdi jügüngülü sajda kılgıla degen kezde şeytan alayhi lanet sajda kılbadı. Halakta minen nar, halaktani minen nar ve halakta minat tin. Meni ottan jaratkansın, bunu topraktan jaratkan. Emnege buga men jügünüm. Emnege buga men sajda kılamın. Tekebbürlük bu kızganуу?
Araf suresi 12. ayet. Urmatlı musulman bir tuğan, köngül bur. Bugün adamlardın çöntögü toltura. Kursağı tok. Haladinlik toltura. Muzatqıçar. Korgon toltura. Koylar var, uylar var, maşineler var. Oşol lekezde jürek dağı toltura emnemenen. Kör albastık menen, kızganuv menen, jek görüv menen. Emnege kızganabız? Urmatlı musulman bir tuğan, Kudayıma şükür. Çöntögüz toltura. Her kim çöntögünde jetişeli tıyını var. Kursağı toltura Kudayıma şükür. Keçinde şaharga çıksan boş kafeler yok. Bağırdık hatta köçelerge çıksan boş yol yok. Propka maşineler. Biroq urmatlı musulman oşol lekezde keyde karasan şaharda hiçbir külgön adam yok. Bağırdık stres menen jüröt. Birine biri açulangan, sögüngösü kelip, başka menen. Yer betinde en birinci Habil menen Kabil birbirini emnege öldürdü? Kızganu. Eki bir tuğan birbirini öldürgende kızganudan boldu. Yusuf Aleyhisselam'dan 11 bir tuğan. Yusuf da atası köyrek jakşı görgön üçün bir tuğandar aparıp kuduk emnege taşladı. Kızganu şu, kör almastık mı? Oşondan urmatlı musulman bir tuğanım. Müşrikler köp paygambardın davatın, imandı, İslam'dı kabul albagandığı da şu kızganu oldu. Nemege Kurayşlardan çıkıp kaldı. Emnek üçün paygambar Araplardan çıktı. Evreyler bizden kütüp attık ile. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ إِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ Köp kitap eğleri, Tavrat, İncil, Zabur eğleri alar ümit kılışar. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ Silerdi imandan keyin imandan ajratууdu kalayt. Kafir bolуңарды kalayt. Emne üçün? Hasadan kör albastan. Serkip barsaң hiç kim yok. Bazar gün bolgonu 5-6'da babuşka kelet, 3-4'te deduşkası kelet. Meçitlerde maşallah 99% yaşlar başkalar tolup жатат. Evropa başkalarda Kudayıma şükür ötkönde umraga barsak bizdin Kırgızstandык jigitler öte kuantты. Chicago'dagı bizdin Kırgızstandык jigitler 35 000 boluptur. Biroq sanında emas maqtanıp. 700 000 dollarga bir çirkövünü satıp aldık ustaz deydi. 2 milyon dolar akça jıynadık hazır deydi. Medrese meçit salıp atabız deydi. Orozdan keyin bir kelip ketin deydi. Serkifti çirkövünü satıp alıp bizdin baldarыбыз Kudayıma şükür. Oşol jerde emне kılıp atıp. Cuma degen baykeböz bardı Kırgız jigit deydi. Ar cumanı Chicago'da türmelerde okuydu. Barıp deydi oşo yerde davat ügüt kılıp deydi. Adamlar imanға çakırıp deydi. Subhanallah. Kuanıçlı nerse mi? Murdağı çirköyler bugün meçit bolup atat. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ Kitap eğlerinin köpçülüğü alarga çındık, anık bilinip kalgandan keyin dele kör albastıktan ulan silerdi momun bolğonuңardan keyin kapırlıkka kaytaruga abdan kaalaşat deydi. Allah Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 109. ayet. Urmatlı musulman bir tuğan kızganuv degen nerse imandın karama karşısı. İmandın düşmanı. Takvarga karama karşı nerse. La yectemi' fi cevfi abdil iman vel hasad. Peygamber aytat, bir musulmandın jürögünde kör albastık menen iman birge bolboyt deydi. Ekoy birikbeyt deydi. Ekoy karama karşı nerse deydi. İmam-ı Nesai rivayet kılan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem debbe ileykum da'ul umem qablakum. Silerden murdağı elderden oğru silerge de jetti deydi. Kimnin oğrusu? Silerden murdağı ümmetlerin oğrusu silerge de jetti. Qaysı oğru? Al hasad vel bagda kızganuv jek görүү kör albastık deydi. İmam Ahmad rivayet kılan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşanduktan kızganuvdan etiyat bolgula. La tahasadu. Kızganbagıla. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Bu temaga toktolgonum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulli yevmil isneyni vel hamis ar düşönbü jana beşembi günü tuftah abwabil cennet beştin bardık eşikleri açılat deydi. Ne açılat eken? Yaqulullah Teala Allah Teala aytat. Benim barlığıma, birligime şerik koşmagan
bardıq bendelerin günahsını keçirdim deydi. İlla hazeyni, biroq mo ekövünü keçirmedim deydi. İşaret kılsam da men aytып atat mı? Mo ekövünü keçirmedim deydi. Anzira hazeyni, Allah Taala aytadi. Mo ekövünü keçiktirip turgula deydi. Bul ekövüge keçirim yok. Hatta yastaliha, bul ekövü birbirini keçirmeyince deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kebir adamlar Ramazan ayıga kele жатабыз, ha? Biroq ötken Ramazandan berki kılgan soğup amaldары Allah Taala kötörülelik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşenbi beşenbi gün oruza karmaytılar. Ya Resulallah, ne üçün düşenbi gün beşenbi gün oruza karmaytılar? Düşenbi beşenbi gün bendenin amaldары jaratkan Allah Taala'ga kötörülüp, menin amaldarım kötörülgөн kezde men orozo ahvalda bolgonumdu kaalaymın. Delomdun orozo bolup jabılıusun kaalayım deytiler. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğanım, jaratkan Allah da var. Eki bendeni keçirbeyin, birbirini keçirmeyince deydi. Kede eki bir tuğan ötken Ramazandan beri umra kılat, tahajjud namaz kılat, sadaka kılat, soğuptor Allah Taala kötörülerek. Men aytkan emas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi menen hatta yastaliha, bul ekөө birbirini keçirmeyince deydi. Bul arzubagan dünyöge emne kılabız deydi. Kelgile hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ramazan kelbesinden birbirimizi keçireyle. Peygamber la yahillu li muslimin en yahjur aha fawqa salas, bir Müslüman ikinci Müslümandan 3 günden artık arazdaşuusu adal emes deydi. Kança? Bendesin de 3 gün kapı olasın, meni düşünbey kaldı deysin. Kede kaygırasın, biroq 3 gün. La yahillu li muslimin en yahjur aha fawqa salas, bir Müslüman ikinci Müslümandan 3 günden artık hicirlegen, biri biyak qaraganda tek qarap ketip kalıp, kele jatkanda çıkıp ketip taştap ketibisi, arazdap ketibisi bolboydu 3 günden artık. Hayruhum, eki önün en jaksı men beda bissalam, kimisi bar birinci salam aytsa, assalamu aleykum. Bir tuğanım, men sağa jakşı ağa bola albadım, meni keçirçi. Men sağa jakşı ini bola albadım, ağam meni keçirçi, meni ittik menden kettik, meni keçirip koy Allah üçün. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, ötken cumada uşul bayanda ulantkanlım. Kebirleri bizim hurmatlı Müslüman bir tuğanım, jürögümüz türme olup kalganda. Esenbinin türmesi eşnerisi emes, Azinoçka başkası. Siz o eşnerisi emes. Kebirler hurmatlı Müslüman, jürögüne bir adamdı kamap alganda. Jek көрөт ошону. Al kesipteşi, je koşnası, je dosu, je başkası, je bir tuğanı, je kudası, je başkası. Oşol jürögünөн çıkar albaytan. Al jana miltek kurtay bunun soğup işlerini jok kıla berет. Tileke karşı kebir adamlar, hurmatlı Müslüman bir tuğan, koşnasını kirgizip algan, kel jürögündü aç çıkar ber al türmödön. Men cuma bayanda aytırım, hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Mayıt aksakaldar atalar oturat da. Aksakaldar ilgeri Kırgızstan boyunca cinolog degen cin okuucu bir molda jok ele da. Je bar bile. Hazır sosyetni karasan, televideniyeden başkadan cin okuyubuz. Kasidahan cin çıkarattı. Mine Kırgızstan cin basıp ketdi. Cinologlar ele köptü. Kebirine varsan cinologu oçur, biri ötken ustaz deydi, falançıga okutkanı keldi gele oçurt eken bir cuma, meni jıldırıp beresti. Men anı men işim dele jok. Anan kasidahan deydi. Kasida degen söz Arap dilinde bizdin Cengiz Cuma Kadir siyaktı, Ali Tutkuçum siyaktı, azamat bolgun azamat siyaktı kebirlerden tökkön tökme akınlardan ırını Arapça kasida deydi. Al Kur'an emes. Al dua demez. Kasida menen dem salınbaydı. Elestetkin. Eşen menen ençileş kalpa bolot deçele. Arkasında sıngan kalta bolot deçele. Elden aldap jebese kesel bolot deçele. Şuf dep salasın be. Al Arapça kasida al. Kasida degen Arapça tökme ırlarda aytadi. Kasida menen dem salınbaydı. Ruqya şer'iyye Kur'an-ı Kerim menen Peygamber üretken dualar menen bolot. Anan kasida kandar tolup ketdi da. Adamlar emnege bugün köp adamlar sahar bolup atат, давление bolup atат, stres bolup atат. Neden? Biz şeker köp jegendikten je Türklerге okşop baklava köp jegenden em bolgon jok adamlar. Sahar bolgon jok. Baldarının jamandыгынан, kızlardan ata-eneni sıylabagandыкtan.
Баягы үйдө иман эмеси болуп, тарбиясы болуп болгондуктан. Давление деген сөз, илгери мен биле аксакалдар мени жалганчы кылбаса керек. Психологко баруу уялат эле. Кайга десе баланчыны ал не деген доктор ал? Псих болуп калыппы дейт да. Ошондой врачка барып көрүнүш өзү не эле? Мындай уят эле да, мындай жашынып намыс кылат эле. Азыр психологдордун дүйнөдөчү 32% өзү психологдорго муктаж экен. Азыр кээ бир нормальный психологдорго бир жума алдын жазыласың да. Балдар эмнеден психоват этип атат? Неге мындай болуп калды? Урматтуу мусулман бир тууганым. Жин кайдан келди? Жин деген жок. Адамдар бардыгы эле стресс менен, башка менен, мына көчөгө чыгып бисмилла деп чыксаң айт да. Машинең менен тезирээк чыга албайсың. Бирөө сени чыгайын десе, бир устаз айтат, мен эрте менен жумушка чыктым дейт. Жумушка баргыча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам табассумука фи вajhi ахика садака, мусулмандын жүзүнө жылмайып койгон садака дейт. Бир жылмайайын деп жанымдагыларды карап барсам дейт, жумушка чейин бир жылмайган адам көрбөйм дейт. Бардыгы эле баягы эмеден. Анан жумушка бардым дагы кирип дейт. Күзгүнө мындай карасам, мен да ошондой экенмин дейт. Ошондой болуп калды урматтуу мусулман бир тууган. Келиңиздер, кээде жүрөгүбүздө болбогон нерсеге эле кызганып жүрөбүз да. Ошо жүрөгүбүз, кээ бир адамдар урмат жүрөгүнө бир адамды эмес, бир улутту киргизип алган. Мо улут ушундай. Моолор мындай. Кээ бирлер бир жамаатты киргизип алганда жүрөгүндө, бу жамаат таблиг дегени бар экен. Адеп башаты дегени бар экен. Астагфирулла. Бир жамаатты киргизип алган анын жүрөгүндө, анан сен стресс болбой ким болот? Анан сен жинологко барбай ким муктаж болот? Жүрөгүңдү мына кенен кылчы урматтуу мусулман бир тууган. Бир улутту, бир урууну, бир элди киргизип алганда, мо ушундай булардан жакшы адам болбойт дейт. Бул эл өзү ушундай. Астагфирулла. Жүрөгүбүздү урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табар кереметтүү Кур'ан-ы Каримде дуада эмнеде? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana. Rabbim bizdin günөөбүздү кечиргин. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. İman menen ötüp ketken biz tanımagan, bizden 10 kılım, 1000 yıl, 2000 yıl murda ötüp ketken bir tuğandardı keçirgin. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amanu. Ve la tec'al. Kudayım, bizden yüreğimizde bir de iman duğa jek körü albastık kılbagın deydi. Duanı qarang. Allah da var beyişke kirgendeki en jakşı bir jırgalçılıktan ve naza'na ma min kulubihim min gillin. Beyişke kirgenlerden bir jırgal eken. Elestetkin. Ne jırgal? Peygamberga koşna boluu, sahabalara koşna boluu, hurlayın bu jok. Alardın jürөгүнөн kör albastыкты çıgarıp saldık deydi. Beyişke kirgende kızganуу jok. Anda kızgangan, moda kelip turdu деп анан. Бейиште да кызганып жүрөсүң. Мага эмне бар экен эле? Ол дүйнөдө той козду эле, буякта да ушулар. Бейиштеги эмне экен? Бейиште жаннатылардын жыргалчылыгын бирөөсү жүрөктөрүндө көрө албастык кызгануу деген нерсе болбойт дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы келбестен мурда жүрөгүбүздөгү эмелерди камерада отургандарды бошотуп берели. Çıgarı verelim. Dayarız mı inşallah? Anan erteң Ramazan keldi desek, Ramazanга деле жанагындай стресс менен кирип алсаң, келип машалла бетте 2 saat 1 saat тарабыда турсаң, окуган намазың эч бир пайдасы болбосо, намаз окуйт бирөө үчүн окуйт да. Ороза кармайт, башка бирөө үчүн ороза кармайт. Садака берет, башка бирөө үчүн садака берет. Бирөөдү ооз ачырат, башка бирөө үчүн ооз ачырат. Келиңиздер урматтуу мусулман бирок, анан баягы ачуу чындыкта жаназага келгенде ким болбосун, кандай адам эле десе бир доштон жакшы адам дейбиз да. Жакшы дешин өлүш керекпи? Анан ким болбосун кечирдик дейбиз. Кегиле өлө элек кезинде, тирүү кезинде бири-бирибизди кечирели, бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизди урматтайлы.
Yaratkan Allah Tebaraka ve Teala Ramazan ayı 12 aydan sultanı gelecek. En ulu ay. Ramazan 5 tamgadan. Re rahmetun minallah. Re Ramazan rahmetun minallah. Allah'ın rahmeti jağan ay. Mim mağfiratun minallah. Allah günahlarını mağfirat kılıp keçire turgan ay. Dat damanun ilal cennet. Beşke garantiya kepil bolgon, damın bolgon ay. Alif emanu minan nar. Dozoktan aman saktay turgan ay. Nun nuru minallah. Allah'ın nuru, keremetli Kur'an düşkön ay. Tileke karşı biz kede dekabrın akırında жаңы жылды кайдан тособуз, ким менен тособуз, кантип тособуз, аяштар мененби, жоролор мененби, классташтар мененби, салютту кайда атабыз, тортту кайдан алабыз, атың өчкүр, шампан башка менен тилекти келиңиздер. Рамазанга даярдалык. Рамазанга даярдануунун эң биринчиси Рамазан айы, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабан айында, азыр Шабан айы, эң көп орозо кармайт экен. Эмне үчүн десе, пайгамбар Шабан айында амалдар көтөрүлөт. Амалдарыбыз эмне менен көтөрүлсүн? Келиңиздер. Жүрөгүбүздүн тазалыгы менен. Бири-бирибизге жек көрүү, кызгануу деген болбосун. Рамазан айы жылына бир жолу келген мугалим. Эмне экен? Мугалим. Элестетиң, мугалим келет. Анын өтө турган сабагы бар, көтөрүп келген китеби бар. Кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Бакара сүрөсүнүн 183 аятында: "Я юхаллазина аману", o Allah'ın barlığına bilgine iman keltirip bendiler. Kutiba aleykumus siyamu, silerge oroza karma farz boldu. Kema kutiba alellezine min qablikum, silerden murdağılarga farz bolgon siyahtı. Emne üçün ya Rab? La'allakum tettakun. Kudaydan korup takvadar boluğunar üçün. Ne üçün eken? Aç kalı üçün mü? Rejim karmaş üçün mü? Figüranondaş üçün mü? Yok. La'allakum tettakun, takvadar boluğunar üçün. 83. ayatka kardı. Ya yuhellezine amanu. Kimdin imanı var? Al yürekteki Allah'ta kala belgili. Orozadaki Allah menen benden arasındaki ibadet. Takvadaki Allah menen benden, Peygamber at-takva hahuna, takva bul yerde deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Takva ne eken? Hiye havf minel celil, Allah'tan korku. Vel amel bit tenzil, Allah'ın şeriatına amal kulu. Vel rida bil kalil, Allah'ın bergenine razı olu. Vel isti'dadu li yevmir rahil, köçe turgan künge dayarlanı takva. Takva ne eken? Allah'tan korku, Allah'ın şeriatına amal kulu, Allah'ın bergenine razı olu, Allah'ın aslına baruğa dayardanı. Erteң жараткан Аллах Тааланын астына барсаң, жүрөгүң жанагындай кызганыч менен, көрө албасы менен, башка менен толуп турса, бир элди көрө албасаң, бир урууду, бир улутту, бир жамаатты көрө албасаң, ушу жамаат ушундай да деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан келип бизге такваны үйрөтө турган улуу ибадат келе жатат. Бирок келиңиздер, кереметтүү Кур'ан-ы Керимдин түшкөн ай экен. Кур'ан окууга аракет кылабызбы? Көпчүлүгүбүз бүгүн жакшы айлык төлөйт экен деп тилиң сына турган Кытай тилини, англис тилини, Европага бардык, немис тил баргы, фламинго бардык тилдерди үйрөнүп атабыз да. Бирок кереметтүү Кур'анга аракет кылдыкпы? Келиңиздер, саналуу күндөр калды урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар алейхиссалам Аллахумма баллигна Рамазан, Кудайым мени Рамазанга жеткиз деп дуа кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисалы мени паланчага жеткизгин деп башка дуа, пайгамбардын дуасында Рамазанга жеткиз дейт. Рамазанга жеткиз деген Рамазан айы өзгөчө 12 айдын султаны болгон бул ибадат жылына бир жолу келип, бир ай бизге такваны үйрөтөт экен. Нени үйрөтөт экен? Тилекке каршы Имам Газали рахматуллах айтат, орозо кармагандар 3 түрдүү болот дейт. Канча экен? 3 түрдүү адамдар орозо кармайт экен. Орозо кармагандар 3 түрдүү болот экен. Биринчиси, жалпы адамдардын орозосу дейт. Жалпы адамдар көпчүлүк, калайык калк орозонун канча фарзы бар? 3 фарзы бар. Биринчи, таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин Аллахтын ыраазылыгы үчүн орозо кармайм деп ниет кыласыз. Экинчиси, суусундуктан, тамак аштан, Аллах адал кылган бардык нерседен тыйыласыз. Үчүнчүсү, үйлөнгөн адамдар өзүнүн жубайы менен, адал никедеги аял менен болгон кумардан тыйылат. 3 фарз. Булар асыл шариатта буйрган, адал болгон нерселер. Адал болгон көк чайыңдан, памыл чайыңдан, шородон, башкадан, куруттан, адал болгон нерседен тыйылып атасың. Суусундук, тамак аштан. Мен арам болгон кызгануудан, жек көрүүдөн, ушактан, гыйбаттан,
Kebiler atay Ramazanda men uşu serialды көрүp чыгайын дейт. Көзүң менен сериал менен убактыңды өткөзүшүң керекпи? Келиңиздер. Быйылкы Рамазан бул жалпы адамдардын орозосу. Көпчүлүк адамдар 90% адамдар 3 фарз аткарат экен. Адал болгон нерседен тыйылат. Бирок ошол эле кезде ал кулагы менен музыка уккан токтотпойт. Көзү менен ар түрдүү нерсени көргөн токтотпойт. Тили менен ушакты, гыйбатты, акаратты сөгүнгөн токтотпойт. Буту менен жаман жерге баскан. Кебирлер Аллаху акбар азан айтылганда насыбай менен ооз ачат. Тамеки менен, чылым менен ооз ачат. Сен насыбайдын кулу эмес экенсиң го. Аллах адал кылган нерседен өзүңдү тыя билдиң го. Кел арам нерседен да тыя бил. Бул жалпы адамдардын орозосу. Өзгөчө адамдардын орозосу бар экен. Иншалла ниет кылабыз. Быйыл өзгөчө орозо кармайбыз. Өзгөчө орозо. Орозо деген сөз араб тилинде ас-саум, имсак мутлак. Абсолюттук өзүңдү башкара билүү деген сөз. Не экен? Абсолюттук өзүңдү кармай билүү деген сөз. Өзгөчө адамдардын орозосу жанагы айтылган 3 фарз аткаруу менен биргеликте анын көзү да орозо кармайт. Өткөн кеткен келиндерге, башкаларга жаман сайттарга кире бербейт. Сериалдар менен убактын өткөзбөйт. Анын тили да орозо кармайт. Тили менен акарат кылбайт, гыйбат сүйлөбөйт, ушак айтпайт, жаман сөз сүйлөбөйт. Кулагы менен, эгер тилиң менен чындыкты айта албасаң, кулагың менен укпа. Эгер кулагың тоса албасаң, оозуң менен чыгарба. Анан кебирлер мен тилим менен эме кылбайм деп отуруп алып, жалаларды башкалардан фейк болуп ар нерсени жаза бербей. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, өзгөчө адамдардын орозосу, анын көзү, колу, тили, өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү бар экен. Эң жогору орозонун даражасы ал адамдын акылы дагы жүрөгү да орозо кармайт экен. Акылы менен эч бир жаман нерсени ойлобойт. Жүрөгү менен бирөөгө жаман нерсени элестетпейт. Иншалла быйылкы Рамазан айында иншалла азыртан ниет кылалы. Иннамал аъмалу бинният. Бардык амалдар ниетке байланыштуу. Ниетибизди оңдойлу. Ниетибизди оңдоп быйыл Кудай кааласа менин орозом өзгөчө болот. Бирок дагы кайталайм, Рамазан айы орозо келбестен мурда эң биринчи жүрөгүбүздү тазалап, жүрөгүбүздөн баягы жек көрүү, кызгануу. Мен кече башка жерде болсо азыр айтсам эми силерге туура келеби, келбейби билбейм. Жамаатты тургузуп, оңго солго, машалла мен сизди жакшы көрөм. Эгер менден кеткен болсо кечириң деп. Кээ өзү имам. Не экен? Имамдык кылат элдин астына өтүп. Бир тууганы менен сүйлөшпөйт. Сен кантип имамдык кыласың? Бир тууганы, бир жатында, бир ата-энеден төрөлгөн. Арзыбаган 2 карыс жер үчүн, арзыбаган бир тышка кулак үчүн, арзыбаган бир тыйын тыпыр үчүн айылдап, жылдап сүйлөшпөйт. Астагфируллах. Ата-энең тири болсо разы боло беле? Эгер ошо силерди тарбия кылган ата-эне бүгүн тири болсо, не дейт эле? Экөөңдө жүзүңө түкүрмөк да. Балдарың эмне болду силерге деп? Андай ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, силерден сураныч, келиңиздер. Арзыбаган дүйнөгө араздашпайлы. Кыямат күнүндө 3 түрдүү ибадат бар экен. Сооп таразасына таразы көтөрбөйт экен. Не көтөрбөйт экен? Чексиз сооп экен. Мунун чегин Аллах Таала да белгилеген эмес. Эң биринчи. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Албетте сабырдуулар соон чексиз алат дейт. Сабырдуулардын соо чексиз экен. Сабыр кылуу деген нерсе ошо иниңдин, бир тууганыңдын, аялыңдын, коштан жаман характерге да сабыр кылыш керек. Ибадатка да сабыр керек. Бирөөдө кечирүүгө да сабыр керек. Кыяматта сабырдуулар чексиз соо алат экен. Орозо сабыр айы. Экинчиси, фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Фаман афа кимде ким бирөөдү кечирсе, ва аслаха ошо араздашып жүргөн адам менен мамилени оңдоп сулук кылса, фа ажруху алаллах, кечирип мамилени оңдогон адамдын сообу Аллага таандык дейт. Үчүнчүсү, адам баласынын бардык ибадаты өзү үчүн, орозосу мен үчүн, орозонун сыйлыгын мен берем дейт Аллах Таала. Кыяматта Аллах Таала айтқан, сооптору Аллах Таалага таандык болгондор тургула десе, кимде турат экен? Сабырдуулар турат экен. Бирөөдү кечирип, мамилени оңдогондор турат экен, орозо кармагандар турат экен, жаннатка киргиле дейт экен. Эсепсиз. Силердин сооңар таразыга түшпөйт дейт экен. Каалайбызбы? Иншалла кечиребизби?
Kebirler söz esin taat, urmatı musulman bir tuğan kelgile. Arzbagan dünyada arazdaşpaylı, kapı olboylu. Ramazan kelbesden burada men imam katары keyde uşul jerde katты süylegen bolsam, barıňardan men iýilip keçirim surayım, meni keçirip koýgula. Men bendelik kıldım. Sizlerge jakşı waz aýta almadym. Keyde sizlerge jakşı imamdyk kıla almadym. Eger katты aýtkan bolsam, keçirim surayım. Sizlerdi keçirdim dep aýta albaýym. Jok sebep men sizlerden jamandyk görgön jokmun. Bir gana kadır bar, syy urmat gördüm. Sizler meni kapa kıla turgan hiç nerse jasagan joksuňar. Oşondan sizler keçirimden jogary darajadagy jamaatsyňar. Aman bolуңуздар, bar bolуңуздар, bir-biriňerdi keçirgile dagy jakşı yaşagala. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu akbar.